Sevdim başmayı tuttum Yüreğimin çak bulgulu vay Bulgulu vay Resmen Doğrudan Nito Böylesi tınıştık Тоже bir жақшылығын yapmakça çıkart ettiler Nurlan'ın böylesi tınıştık Şu karttan bulbulga 1000 son berip koyalım Nurlan böylesi tınıştık hatta Efendim bu akşamdan ne alan verdi Uçacak gibi mi de ben Bulbullar ayak bele devamlar izleyemedim yetti Jet söz ömrünü çıkaran vardı Sizde A tamgası sizde S tamgası sizde Manda yaptınız U tamgası sizde Şimdi kursakın cevap alasın Ne oldu? Bir bela olma mı değil mi? Kursakın cevap alasın Kırgız Kırgız elge var Elge kırgız mı onda? Atanı karaldırmayın Oğlanlar oturanlar çünkü Niye? Bu tamgası sende, o tamgası sende. Tak, esep kalınlar mı? Mınday, men suro verem. Oşo suroga takalbay, жаңылбай жооп беришиңер керек. Кантип жооп бересиңер? Мисалы, баягы эмне ичкиң келип атат десем, арак дейсиң да мисалычы. Короче, жооп бересиңер ушул tamganın başlanış sözü menen жооп бересиң. Sıvısı, vı, u. Emden жақсы көрөсүң, uydu жақсы көрөм деген дейди мисалда. Oo, sizdeki жақсы eкен. Жоқ, söz süйлөп, uzun süйлөп түзүп кетсеңер деле болот. Бирок башкы сөз ушундан башталыш керек. Түшүнүктүү? Ушул тамгаңардан өзүңөрдүн менчик тамгаңардан башталыш керек. жаңылганыңар oyundan çıkasыңар жүрүп отуруп кызыктуу жооп бергениңерге куржун жана ал 1000 сом мына жака топкойш 1000 сом кондо кетти так любой сұрау берем такалмай жок уялмай жок фантазия пожалуйста юмор так алтыным десе коркпой сенден баштайм Takılganlar oyundan getir, жаңылгандар oyundan getir. Özüme kalmalar desep kalır. Kayaktan geldin? Vladimir'den. Yok. Vladivostok'tan. Nereye geldin? Toyga. Rahmat bak. Şu sana toyga kıyma ya şu. O ne? Cirgada. Oyunum var, toyga abi. Komşunu tutar elindesin. Kaçan geldin? Bugün. Maladis. Neye geldin? Oyun güleydim. Karaldım desin. Öyle жақсы gördesin. Kimden geldin? Uşul geldi. Sonra karaldım ya. Bok duruyorum şu жерге. Kimden geldin şu жерге? Bok duruyorum. Kimden жақсы görüyorsun? Stakandan karar çıkındı. Ooo! Kimden bıçaklaşın geliyor? Vladimir mene. Ya Allah. Turgumbaycanız qanday erkek? Şarkınız ikiniz qanday ayol? Salabattu. Ayal. Turgumbaycanız qanday erkek? Hurmattu erkek. Doğru. Şarkınız ikiniz qanday ayol? Orundu ayal. Şarkınız ikiniz qanday ayol? Batır ayol. Kim birinci atasın? Bağırmalıyım. Sen yılgavaysın be.
Batır, sen oриентировкаң чакта не тұр. Бүгін үйге барып кімменен жатасың? Ол қаншата? Үйге барып кімменен жатасың? Жалғымен жата. О, соны қарашы, о. Кімменен жатасың? О, менен жатамын. Бүгін кімменен жатасың үйге барып? Оғлымменен. Бүгін үйге барып кімменен жатасың? Спальнийімде жатам. Үйге барып кімменен жатасың? Спальнийімде жатам. Спальнийіңдің орнында мен елеп отырсамшы деген. Үйге барып кімменен жатасың бүгін? Витямен. Владимир, Витя. Хорошо. Ертең баняға кімменен барасың? Вася менен? Витя менен жатады екенсің, Вася менен баняға барып қаласың. Ертең баняға кімменен барасың? Сауырменен барам. Сауыр менен? Баняға кімменен барасың? Урматменен. Кімменен? Урматменен. Иә. Урматменен. Урмат қайда? Осы жерде. Жауап беріп та. Ертең баняға кімменен барасың? Балам менен. Кімменен өшкің келеді? Барым менен. Кім болса соғысы? Емне жегін келеді? Утка. Тіке. Утка жегіз келеді. Емне ішкін келеді? Самогон. Кімменен өшкін келеді? Ванямен. Валя менен? Женский беттің бе? Сен Витя, Владимир, Валя түсіне кіре сауал берді. Иә. Мен эми суроо берсем, суроолор бүт баарына жооп бериште экен, убакытты албайын, кийинки ойдо. Мен азыр 4 томорго тең приз таратып берейин. Эң кызык жооп берген, азыр өзүңөр аныктап койгула, себеби куржумду тапшырышым керек. Владимир, Витя, Валялар менен жолукканга. Самогон ішкісі келгенге. Утка жегісі келгенге. Бармен өшкісі келгенге. Ну, давай, Құржымдан бұл Владимир, Витя, Валяға ертең алып бартайын. Шұрағын ұнаттым. Моғын сонды ұшпай таласпай үшөмірді жолға. Баяғы бір гөлді құдалар отырмайын. Гөлдік ауышқа, мен әмістерді кішіне тамашалай отырайын. Гөлдік ауышқа жібілісті отырып алып Бишкекке келмейді. Бишкекке келіп әлі бір уақытта шардың ортасымен кетіп барасылы. Астында светофор білген екен, астындағы машина бір мерс 600 мерс резкий тормоз бергенде ауышқа арқасынан барып тұрып мерсті бүт жеткіре сүзіп қалыпты. Мерстен короче крутой үшө жүріп тұр. Үшө. Ауышқа, қайдасың? Мен айланайында көлдемін. Бұны қанып төлейсің? Мен төлеуірмін айланайында. Емнен ба? Менің көлде жерім бар, алмауағым бар, участогым бар. Ошаны алдым айланайында десе. Короче, ауышқа, азыр өзіміздің нотариусты шақыртпауыз, ошоның барып өзімізге оформить ederiz деп тұрды. Ауышқа айтты, мен айланайында оформить етсеңер оформить еттілер. Нотариусыңар келгенше кофе ішкілерші, кофе. Қаяққа кофе? Ауышқа багажникті ашады. 3 литровый банкада алып шығады. Банканың ішінде алтын балық жүріп тұрды. Алтын балық айтып отыр дейді ауышқа. Алтын балық айланайым, о 3 жігітке кофе беріп қойшы деселе. 3 жігіттің қолында 3 чашка кофе пайда болып қалып тұрды. Анан 3 кірді айтты, короче, ауышқа мындай қылалар. Бұл 600 мерсті саға береміз. Сен алтын балығын бізге бер.
Эки тарзан үйүңүз бар, жигиттерибиз бар, сага апарып берели, алтын балык бизге берет сабышка. Ал сага алла, нотариус келет, абышка апарып берет. Местай деп абышка кетет. Тигичи 3 литр банкадан балык алып, бурчка коюп алып, мынтип атат дейт. Короче, алтын балык баягы. Üçümüzde Angliya, Amerika, Fransa'dan birden zavod, birden fabrika, birden bank, davay, gele sal dese, altın balık mintip koyup deydi. Mırzalar, geçinip koyumuzlar. Men kofeden başka eşliğe beri almayayım demiş. Hansınları, mesleğinde ürün tamaşadan başka eşliğe beri almayayım. Ben bakacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10 пар, все, 10 пар. Разыгрывается 10 тысяч сумок, да? Как раз 10 пар çıktı. Я вот так вас. Možete tutmasın, çok olur. İlk par možete tutmalar. Sizler možete tutmalar. Sizler hoşçakalın tutmalar. Sizler možete tutmalar, ben böyle. Siz bu asla çıkmazsın, asla. Ermek. Provence. Yakar. Так, siz bu yakar. Provence. Так, жюри волосына. Посмотрите внимательно. Где второй кубик? Обыкновенный кубик. Biz balagazlarında tüyon kubik. Hazır bileyiz. Katı bileyiz. Значит, на партнер мандайында тұрады. Алтын метр. Ответ. Посмотри. Кубикті партнердің чекесіне қоясың. Смотрите внимательно. Чекенменен тигізесің. Значит, объясняю. Қол менен қармамай жоқ. Без рук. Под ритм музыки будем танцевать. Kubikti düşürgen kişiler, kubik oyun ettiğini alanda oyundan çıkar. Final 7 kubike getiririz. Final 7 kubik. Через 30-40 секунд буду добавлять по одному кубику. Так, пожалуйста. Конечно, их кубики. Мен көргөзүп атпайм, мен как? Что, непонятно, что ли? Вот смотри. Вот партнер. Без рук. Танцуем. Под ритм музыки. Вот смотрите, моя рука. Вот, приготовились? Да. Под ритм. Хоп, без рук. А там горбовой бой келбей калсын, бой келбей калды. Так. Boy koyuna kadar şu bakışlar yani. Atanı yakışlar yani. Bütten ne oldu? Dur öyle, ama kubikte. Kubikte ama öyle olur. Polig'i de. Da, молодцы! Bir par oyundan ketdi. Добавляем еще по одному. Так. Внимание, без рук. Без рук. И начали! Kubik kalmaz. Молодец. Жақсы, ритмге түшіп келдіңіз.
Gele, can başını ne uzatıp koyatı?